talas marihita salu na paparan no putta na marsangapi. Di sona nungain nalaho mga lusi aka komen na masuk to YouTube na binainon. Jala adong ro komen ni amata isenang komen ni senang kulukod dinang Parjetor official. Parjetor. Oh, ay nga yan adong komen niyo niya di. Pulukod dinang ma Parjetor official. Songonon parjolo komen na. Oh, pulukod dinang. Sumama ho datu pangulput seperti air di daun talas. Gabi. Baik macam mana? Sumama ho datu pangulpuk songon air di daun talas inna. Ay tangadok ko na hulela tu YouTube na binay non tangadok ko na binay mo na manghata mo. Jala molo dio pukku na marsangapi podani na boruk ku sitolu sadela nani do opukku na duei suang songoni nang among borukku guru sudang dongoni danga dong maralu romang dang ito wakal roha tongon hata detu iho memang hata detu mi hata detu pangulpuk mi danga dong marmuk mus dang marlapatan daun talas mi home arak kwatu si songod dia mambe ko ringga namang dia mole si komenon mutong dia nani dukar honi bahasa dok ko songon don yan bahasa songon pelungmu abena ho boto sa lilingon tikina marjetoria songonodo ilo pelung matong unang marbalangan lari Iban penting hati-hati. Ira jadi unang saya salipad do ko pelung mo na masuk akali ma jawai pelung mamang dah ai homa daun talas mi do ai air daun talas mi home bo me bodo de tu mi home ma Datu pangulput. de tu pangulpuk mi home bodu ti memang dah rang marlaku de tu pure no pukon alay mo lo neng dingga do periro benom matong ido pelung ko songonon bahasa songonon lo huboton yan songoni ino do ba ore de tu pangul pukumi yo memang de tu mido air daun talas mete arong do penang dia perlu ko denang Paduahon. Dan Dang diutuk mokon yang markoar-koar alai rohiam mahonian molo adong nyalin. Tikina marpestaho tugu Raja Sonang na tahun 2010 lalu di Kecamatan Onarrunggu. tahun 2010 lalu. Oh, tahun 2000. Bigi unang diutupok ko markuar-kuar ini muat gabi mak. Adorang so tahun 2010 lalu amang. Adorang so tahun 2010 lalu. Ano mulai hulakku hupelukon. Tahun 2010-an. Tahun 1920-an. Mas liling. Mas tais opuk kuna sangapi. Memudai di Portibiro. Marhite sorangan na. Manang marhite siya unate. Jadi ngujolo do piamang tahun nani dokomi sian podani opukon. Dangu jolo amang da. Jadi kiso nani dok mi pe jauh sebelum pesta nani pulukom mi amang nunga adong podani opukon. Jala ingot. Molo opukku raja perhutana padiangan nasangapi nelega jala nelegu opukko dawa. Saya boto amang da alana opukku nikko jamang. Molo hudo opung tanikon no na naso redero ramar opukkon opukki. Nelega jala nelegu. Lapatanna ne burju jala parrimas. Isoddo rimas, isoddo burju amang. Ai sona dipaksa hita popparan nao namang. Molo pegaw ni gerido ho amang da nong isop papan namang ibig ko gultum do sa moser iko bay ni sop padiangan gultum da. Na dangi paksa mang da. Ngay surat to ni tugui gultum songonon inna dang dipaksa. Nelega jala nelegu ne burju jala parrimas opukon. Atong iniya do pengauhono di rohai dipakatai o siganu pari. Ay mulu dipaksa do amang iko surat to mison. Lapatan na polisi do mga tatara. Ngagultom isop papan naman mga napapamang na sa moser. Igatiho gabi so. Lolo pecat to mungkin. Ime burju ni opukki. Jala nang marsiara apan. Gultom sa moser nga marsiolian. Ay so na opukki sirakko ni da. Daw. Alay amang da.
sulpu manang sulpu ya mangda manusia ngalamu torok betu juluenon orang bekula-kula ko na mangda iro pulung na kilo mangda Raja nai. ya jala diro pena adong lebih pulung na Nai, begitu. Di tugu nami Raja Sonang do tersurat dan tugu Raja Sonang Padiangan. Jadi ulama-ulamu unang tortori na sugodangmu. Gabi. Ay namangula ulaok kuruawon. Namangula ko pore ni opuk kilo ison. Alanya opuk ku Raja Parutala Padiangan. Au ko parana wajib. Ilo dah. Opuk ku Raja Umir Padiangan. Au ko parana wajib. Adong do tinuruhon ni opuk ku si Raja Umir Tapon. Adong. Tinuruhon ni isi opuk ku si Raja Sonang Padiangan. Ya bapak na among namuang Padiangan. Haha na marga Padiangan. Habi hola ni mana dong marga Padiangan. Madawat tong da. Mulutuk so olo pe amang mga kuy. Adang net kunigo isuru iko surat torom mo ison do igizang ni pitu ni jabumi Padiangan songonon Padiangan daw. Maulawku. Jadi ulaw ko doon, godak ko doon. Alay na marga siya subaw na angin na kani, mang na siya borbor, adik mo ano ba? Yaon na angin, pulong na puku Raja Parutala Padiangan, asa nga fi, ako paran na, ya hulala, wajib do da berhak do aw, mamuluk ko noon, marhita yala ni, zaman na medyo nung ngayon, YouTube pon. Ni ulah ko mamusia naman. Jadi orang itu kok naman na unay tortor magodak. Memang godak ko doon. Jadi bamolo so olo hamang yung ungay. Mulo nang lomoram sudah. Ya horak ko naman do amang pasomay nimo, unay tortor yon mo. Alay 30 halak naik torus so namang da, torus so. Jalan nong madihuti opya dong, nong mangulih hono opya dong. Terus sedih nang aram pulung na. Nayon. Pulung ko din Gir-gir maho manangi-nangi jala bakol makatahon unang tartutuk ko. Gir-gir maho manangi-nangin bakol makatahonin na. Unang tartutuk. Unang tartutukin na di. Gabi. Ay memang ilo taho na da. Ay alani na gir-gir dua manangi hopolong niyo pukku na sangapi. Ditikki na memuday pada tahun 20-an. Tersirat mas. Usirat to dipikirakku irohakku. Irohakku do ipikiran. Hatahom mo do ba? Alabiner nga kiutup ni halak nga marabalangan gudang. Nga marlarian. Bani ulak ko mamusay pinabuon. Ida do ba mangdang? Hatani opuk ko do hatahon. Ay hatani. Tartutuk ka. Hatani opuk ko na ito hatahon. Pulung habonara do na upuluk ko. Basa tertutuk. Utikos doaw tertutuk di dalam habonarani. Daripada tertutup kalau tu kede tuak do tu perjujian nggak asa tak kasih butuh apa daripada ya lau tu pertenggengan nan itu dah mulu tu tertutup piau alani na manguleo kabonaran no pukon alani na pebueon habonaran no kopuki anggia asirohana dia utikos daripada tertutup kalau lau tu perjujian manang lau tu lapu tuak manang na lau parirang hidangan saya pikir jadi orang iuhumi hodang sanggup popar sama-sama popar panguhumi emang dah. Itu dah bang. Gawe tercendai lang. Berikutnya. Orang mandok nasa binotom. Ya ulama-ulamu asa dapat ngulu ho unang tortori nasa godang. Ay godak ko roda bang. Dapat ngulu. Asa dapat ngulu dah. Songonon. Dison sada persiajaran dihita diakan olong. Aidang alani na burju na tigor di ulah hojol mai asa dapok alangon asa dapok ngol tidak isodo uban na gudang lilu poparan nyopung taon poparan nyopuki lilu au sugari ra adong robet jahut-jahut mangakui songonot apalagi berekore mana aterbegak marsapari gudang artana teh atar mar Fortuner leber ko arasus hektar go hepeng na bola aka ugasan na gudang bah odo na toy na rohamate molo tariwo si daupon de Portibion manang
artani portigon mamerturpuk ya mang. Dok mamerturpuk. Jala audison dang nalau mangelului asa gudang si dau pediau dau. Asa gabe dong go artaku. Dau. Dangi mangelului asa anggia adong asini rohani opukki dia. Ala anak ola mo takok na rubulungon. Pata dahon opukki do tu paparanna akana olo. Asa tadom mudo marhite YouTube on. Marhite pore no opukki. Asa adong do di hopene daun. Ise do hape sito hona opukku raja parutala padiangani. Ise do sito hona opukku si raja sonang padiangani. Suang songoni lang na borukku si saroding sito lusedalani. Jadi unang maniakku kita mangda. Alai holano nate. Adong do pulung nyo pukki mat dokot. Patuk do hapia saro pulung nyo pukki mat dokot. Molo nilean guret tuna soboto samang guret. Isiro na sala bawa. Namangaliani inno pukki. Toho matutu. Sehuleat tuho pulpen hape na soboto namang guret ton gabiao do sala siete. Toho mapatuk danong. Jadi dang liano do babawa pulpen tuna soboto samang guret inno pukki. Pure no pukku raja parutara pediangan nasangapi. Alai holanom mate. Horboni piaraja menggaga ibalian mulu solo moroha say gudang do sidelian ate. Ima si peluk konok kutua mangda. Jalingot dang namar si humisi kau manang berbisnis di YouTube daun. Alanya biar raw to pukki tidak. Molo pode ni pukki dang si bisnis sono tidak. Daun. Si di hutan. Itu do ba. Jadi majo arong do penang? Nyom se. Am sih. Dilului hoga ratu dagingmu. Madok na sobino tomdo. Na toari do peho tubu. Ulama-ulamu unang capuri urusan raja sonang asa dapotang ngolu ho. Agi ama ngasin unang urusan. Ay urusan ni opuk, ay opuk ko de. Itu to. Molo tung doho peho amang mabunihom marga ni opukki na somar marga molo au daun ba. Petudok kuri opukki na marga padiangan. Dang boy upatarida di luar portidiom. Nang gopala di Indonesia dang boy Indonesia nang gopale hobbanon dang hobbanon nang gopale diriku sendiri iro hakon petudokku. Alana adong pulung na opukki na marsangapi. Manang ise na mabuni honao di portidion buni honok ko memang sogot ijulo ni dano. Alai ise na papatar honao di portidion papatarok ko memang sogot ijulo ni da opung panopay inna opuk ko na marsangapi. Petudok ko de ba. Muli to kopi mabuni hon opuk ko si raja sonangin na sumarga padiangan terserah ho memang. Alai muluau petudu honok ko doi opukki na marga padiangan. Yatung na markita YouTube pop yamang upahar dia mang da. Jadi urusak ko dia mang. Ido. Sesuai to. Dilului hogara tu daging. Basa mga lului garaw. Mga lului nito tiga. Ison maaw petuduhon tujuluanon isilo sito hona opukki ate. Asa mo adong ihita panadayon. Mungkiradang itadda ho ise opungmu. Opung mi asa barani ho makatangos songon ate. Alin aku tadda doroba opukku raja parutala na sangapi. Uido ubain na olaw mabain YouTube on. Na aku tadda do opukku si raja sonangi. Ido ubain na olaw mabain YouTube on. Marhite sorangan. Marhite hubige marhite nongro marmudai tu pertibion marhite sorangan na manang siu namang da. Ima si donok ko tay nang. Dia mo siya do penang? Adong. Bah, ay na gajeng mo di. Memang sanggup doh kami membagi-bagi jala ngadibuktiok kami. Raja Sonang anaknya toga gultung, toga samosir, toga papan, toga setijak. Jala ingo namanya Raja Sonang cukup. Enggak lebih. Ulama-ulamu unang tortor na sugodangmu. Jala benyek maho mangula si ulamu. Asa dapota tua ho. Jala sadanai jolo dila bibir asa dok hatam unang gabi hatami manggoja poko. Jolo dila bibir. Ay na upuluk ko na rin sa ngoni ba si upuluk ko. Ama ay ida na. Manggoja po dia. Amang teh.
Manghumi. Mabagi-bagi nimo. Iya mulu na bagi-bagi o mo mang bagi-bagi. Ay sonarong ison marhata ikon. Tidak. Ay dapok rohani. Na ido dapo roho mamang. Ula hoda mang. Ay lanang ngadong po dah hujalo sa nopokki. Ido dah. Dah ngadong marata ikon iso namang dah. Mungkin halak Kristen doa mah. Salakon Tuhan Yesus anak ni dibata idoko kala Kristen ate. 12 do sisi anak manang murid na. Nga anak ni dibata Tuhan Yesus 12. Garina 10 adong menyimpang. Apalagi mahida man, apalagi mantara hotuaw. Ate, jadi rimang ida amang may. Siapa si 10 konok ko to. Dia pinang arong debe? Nyon. Bah. Paso may ba madok na so binotom doho. Oke. Mara cel bisa pion. Cel bisa pi. Ay mara gudak gila mara balang. Madok na so binoten na anabi. Anabi no to pulung no pukinong binigi. Bani pulukon madok na. Mama. Arong debe na? Babe. Mama. Oras jalagabe dihita sa lihu na paparano putta na marsangapi. Oras.